Rengkat baci teluk kepertai katnat Public Health Engineering jongari bhai district. Nambaga district water and sanitation mission haka arfu atrik lebayar kala rakhi ya kasi kerpang joko umbam umdi ya kabla tiap kum ke World Water Day. Hakani ke jeng rakhi ya don langru ki hek ki han joko katnat Soil and Water Conservation nata ki officer na katnat PHE ki kena school kena hikai bat kumjuru kena train na katnat PHE. Kapal mestap la pelong shuai ke exhibition hak bagi kena school. Lagi school ke paper ke lacem mentah hak je ke open ya ke dictionary kumlu bantengkai penne ya tolong ombam umdi. Pak kena kelang penyak itu ke ai ke kosnam sekinong job hak bagi St Mary's Secondary School nong krak nong do kalau ara ya kadam ladu mar kadang ke ba la yo ada Alpha English Higher Secondary School mar kadang ke ba apa la yo ada Neruma Middle School na po umsning mar samru ya ke kosnam sekinong sementa haka jeng kaprawatan rai bat kituru kibala job haka jeng maria marathon. Hakan tu ya baru ki jad benrio ki bas dan hani ke jelar bhoi sini bukumbang itip meminta kisi ke aku akrek udah ber bangia celebrate ni yang ke ya kini ke World Water Day. World Water Day kemud kasi kerpang kumno bangin konserv ni kumno bangin tengkai ya ke Kung mangitip ko mentah kapor kalong ke beduna buan ki kilong ki ba kumno ki belong dirty dan ki bom khoi ki bom yahap ki bom long yang hi bang indi di kumta ke kerpat ya baru ki jad menrio ki badon hangni ki de ban pingkai ya ko ki di ban khoi ya baru ki tolong yim di ban pom klumar ki dien ki si nyamar kiru ki de ki wina kita ki bayarap ban penne ya ko ka bagi don ke kerpat ru ya baru ki jad penrio badon hangni ban yim de ban berat pathari ki nyut nyet nyamar kini ru kila ban penjabo ban benlong ko ko bang khoi ini bangindi tukumta ning bakan ni kasi ka bangidon menta ngin ay ka awareness ning insya ki briu ni bakumno ngin tingkai bangin ka bakam de ka bayo hinde na de ka bakordon.